Ntabe myaka 5 tusobola okujoininga nibo bawa myaka 9 tuli kwenda obenga olini kyosobola okola ki okweyongeraku buli lunako kiziraku age limit. Youth tuli kuba bangi ate tibafunye direction. Twikirize nti ife ab'emyaka 5 okuja waigulu titudirectinze bulungi baana baife. So tulisaawe eno n'okubagema obulungi babe nti bajja mu right direction bende okukola babe nti bali productive balekera okulowooza nti eri ebintu esente edobwerere likola ki edifunika. Obukiiko buno versus education tukobye nti kyandibayire kirungi singa omuntu aba yasomako olwa challenges dai tuli kujokola ki okufacinga aye emwe musalawo you see ekigambo ekyobukulembeze kituleetera obuzibu mu busoga muno nti tuliwoza nti nona ajalieku twalemererwa okumana nti gano getuli onona asobolawo gano getuli onona asobolawo tuli kujja mu bintu ebiri kugemagana ni business. Chief executive ono gwe muli kulonda ayina okuba n'obwongo obukoba nti obusa bwente tobusuula bufulemu ekijimu sote ku kigogo kyowale amaine gente gafuna akasawo ka cement o cementingewo gasoloze mu kidomola gatemu obuuka buno ni buno after 2 weeks mfacho okugula urea ofuwe ku nimiro yo gemera mwena kwa mukaga okukusawa ine dokujo paka busango kwebisana tulina kuba mu program ndala yonka endabirwamu ebintu tusobola okubibona nga bwe tusaanira obibona The Mirror endabirwamu butere vitu kali mundabirwamu The Mirror erange dachika didno kulise ku 0 kusawa 5 ikiriza mwai mugogotaka mareyo ebibuzo byembe mbuziza olwoni tubenga tuira mu politics wakasameme. So obukiiko bunomba endikoba nti bujja kubaamu technicalities abantu balina okuba omuntu wa production ayina okuba nga ategeera ekirime kyetaaga ki okuba nga kikola amagoba nga okirimye. Youth and women betuli kutaamu okumobilizinga banaiwe ababai kugamba omukyala bwajja mu bakyala bayine kyangu waino okusinga nze taaka bwena ajja ninti amya abakazi 10 nti bana muide tulime ni basada banange badaka musada ali mbakazi baifa abaire ki. So that's why we are involving youth and women. If abasada tuli kusubira nti bine ebife ebindi bino tujja kubitekinga on tusobola okubaamu business development honestly banga mulino omuntu waime kukyala eyo nga teyasoma nga asobola okukibakolera there is no problem. Aye tulowooza nti mwandi bairemu omuntu asobola coordinatinga department sidinodona n'okutegeera ekyetaagisa n'ekiteetaagisa. So kitukobye nti it is cast in stone to omuntu alina okuba yasoma aye tukaba nti kyandibaire kirungi singa aba yasomaku omuntu yasomaku kiba kyangu okumusomesa n'okwega. Maama we bugembako ati program ekole ki egaziwe ekyo nekigendererwa kyaife bino ebyalo ebisatu bye tuli kutandiika nabyo byakubonera ku buki bubonere otherwise program mu byalo bya Busoga yona eida kubaamu.